Üzerine milli yüzüne saklı ülkenin siyaşık tırvanıydı. Hatırlarsanız. Ne gençlik bilen mi? Bilmeyeyim. Bisikletimiz o vakıtta gelip tuğan hallerden çıkı yolu sürmedi. Ben Hazirinde Tataristan'da bir rayonunda yaşayayım. Üzerine milyat turunda küple uylanırlar. Bugün şekilde bizim Kalistan'da müşkillendirildiğinde bu Meskev'e bizim Tatarlar bir köküyle türlü şehirlerden Rusya'nın türlü yaklarından onlar kileler, balalar mektepke gireler, bağlar bakçalarına gireler, onlar dillerini şunda yuvaltıp mesleğini yükseler. Yine bu bizim için bir tür yuvaltı, millet için. Lakin min hazırgısı vakitte yine şu haline tuttatıp her bir Tatar babası Meskev'de yaşayıcı Tatar dilli itü için mümkünlükler varlığını görüyorum. Min hatta şu işlerini siz işlik alırsınız diye ışalıp bana bugün biri geldiğinden şu turda bildirge. Şunda Bıktır Nayar ayında 8 bilesiz Kazan'da Tatar dili boyunca bir zor şavşutuda, tuğan diller boyunca da eğitimde. Urus atanalar caylaşıp bir tür Жалу yazdılar Meskev'den olurga. Yani sağlar Tatar dilisi gelmeyin. Onlar bir kişi avutalar falan tügen. Şunasın prokurorlar gelip bütün mekteplerine girip çıktılar. Tatar dili okutucularını kıskarttılar. Tatar dili Urus dilini 2 tapkır birlik ortatırdılar. Tatar dili derslerle bir nık giymedi. Bizim Tataristan'da da koylar müşkil. Şunasın Tatar atanalarla yıklap yatmadı. Pat üstünden pat yolduruğa tutundular Meskev'e. Biz üsteli bizde okurga diliyiz. Bizden hukukunu kısmalıyız deyip, onlar gitti tartkalar. Yaz boyu bayıl Duma'da İldar Gülmet sizin köşü bilmeden otura, ondan bilmez. Bizim mevarip bölümündeki ministerler, onların hizmetkarları Meskev'den koyduk girmedi. Neticede koylar direkt akşıga üzgerdi. Hazır her bir bala Rusya'da hukuku var, üstten okurga mektepte. Onlarga bu zor cini ötürüsünün etkende, ilk onun hukuku gibi. Mine bala mekteptekiyle onun hukuku var üstünde öğrenildi. Lakin o zakunda yazılgan, mevarif turundaki zakunda yazılan, eğer mektepte mümkünlüğü bulsanlar diye. Bizim Meskev'de hazır eyteler mektepte mümkünlüğü yok akıllı. Biz onlarga ona dil okuda alıyoruz bizimkiler. Mine şunun için cemaat, bizim Tatarlarga Meskev'de birleşmeye gerek. Biz birleşmeyin. Bizde milli avtonomiyalar var, lakin onlar Tatarlı milli niçik sağlık, konsertler, sabah duyuları, ne şunda eğrilerler. Bizge bugüne gitmeyi. Biz bizden gazi istelerimizle ona sürekli begen balaga şuradan tutup 10. klasga kadar onlarga okuturlar. İşimiz onlar okuya zabirge iş yakşı ilgin aralaşıga üzerinde matur eserler icat ettirge işler. Biz şunlarga erişirge işimiz. НКО, некоммерческая общественная организация деген uyuşmaga birleşirge gerek cemaat. Niçin birleşirge men sizge kıskaçagına anlatıp ötем. Men onun üzüm ustafın işledim indi. Bir türlü cemaat uyuşmaları var, onlardan karap diyen gerek. Onda yazılan, onun maksatı şu Tatar halkının milli yüzün saklağı boyunca işler. Böyle Meskev'e karasak, bizim en birinci iş, en iyilik barlar var gerek, ne balalar bakçalar var, bizim mektepler var evet. Onda balalar var mı, Tatar balaları yeri mi? Onu açıklarga gerek. Biz bilmeyiz. Böyle ötüp gideriz mektepten. Onda Tatar balaları okuyma. Okusalar niçin? Onlar Tatar dilini bileme. Biz bir nerse de bilmeyiz bu turda. Demek ne şu uyuşmaga uyuşup biz monitoring, küzetü, ütkeriye değişiriz. Bu bir kutlavulu işleriz. Lakin küzetü, ütkergençe biz yavaştan uyuşuğa gerek. Şu turda kıskaça söyleşip biten. Biraz siz cıyıldınız bugün cıyımga. Bugün de yarın ben просто sizge uyutkunu salam. Siz bu turda koykaç uylanınız kerderigiz. Dürüstten de bizge şulayına yaşay yatırgan, ellerini de olsa konkretne işlergen deyip uylanınız bugünden. Demek cıyıldınız, gariza yazdınız, kullar küterdiniz, uyuşma, protokolunu yazdınız, uyuşma demek var. Onlarga maturuna Tatarça isim kuşasız. Onlarga lider gerek. Bütün işini bilgen, dinle Boyar Efendi'ni görem de. Belki başka liderler vardır. Tura var, onlarla üsütçü var. Birsin kıday. Yarı uyuştunuz, значит, dokumentler buldu, Türkiye'deyiz. İkinci adam, mene Gülmettin'in var, onun bilen de söyleşip, Tatar avtonomiyası var, onlar bilen de söyleşip. Bundan bir bölme alırga gerek. Hem ustafta, demek, uyuşmanın maksatı finans yardım kalitü. Akça yok bit, bütün neresi akçaya kiliptireyle. Mene bu Tatar üzerine açsan da, kompüterler ala başlasan da alanlarga, bütünesine akça değil.
кирәк. Шуның өчен дә берләшергә кирәк инде җәмәгать. Матур гына хат язырга кирәк. Хөрмәтле милләттәш, безнең телебез югала бара. Сезне чакырабыз менә шушы җәмәгать оешмасына, безнең белән берләшик. Менә шундый матур гына хат язып концертлар килә бит аны. Роза Хабибуллина үзегезнеке. Зур залларда җыелырга кирәк кешеләрне. Шушы хатларны таратырга кирәк менә сез бит инде күбән хәзер бит кешеләр укыр иде, йөрәге янган татарлар бик күп. Сез тиз арада 10 меңләп кешене генә җыя аласыз Мәскәү буенча. Мәскәү буенча татарлар күп яши бит. Һәрберсе 100 сум гына аена бирсә дә 1 миллион сум акча. 1 миллионга инде менә шушы кечкенә районда бер татар телен өйрәтә торган үзәкте ачырга була. Бер мәктәп белән сөйләшеп аларга компьютер белән ярдәм итәргә була. Анда татар телен өйрәтә торган программалар куярга була. Татар телен өйрәтә торган укытучысын табып, директор белән килешү төзеп, татар телен укытырга җайлап җибәргә була. Андагы балаларны белешмичә бала укый. Билгеле менә гади кешегенә барса мәктәп ишеген дә ачмый. Ләкин менә янәшәсенең Гыйльметдинов тора. Ул Думада бик зур кеше. Менә шушы милли телләр буенча комиссияның рәисе, хатны язасыз да, аңардан кул куйдырасыз, печать әйбит, аның исеме алдан йөри. Менә шулай итеп ул сезгә уңыш бирә җәмәгать. Менә шулай итеп сез хәзер зур гына картасын ясыйсыз Мәскәүнең районнарын беләсез, мәктәпләр санын карыйсыз. Хәзер интернетта bütün мәктәпләрнең адреслары бар, бер сайтта. Bütün балалар бакчаларының адреслары бар бер сайтта. Гафутина инде озакка киттеме? Кыскасы менә шундый идея җәмәгать. Уйлап карагыз әйтик. Мин сезгә ярдәм итәргә әзер документлар белән анда китереп Җәмәгать кирәк дөресме, да? Төзәргә шунда халыкны иштирергә, халыкны сибелгән, бөтенсе аякларын сибәргә бу халыктан. Халыкны күренмәс Мәскәүдә. Вот шуның өчен кирәк безгә җыелып, бергәләшеп эшләргә бөтен эшләребезне. Дөресме? Шулаймы? Алар күренеп торалар, Кавказ күренеп тора, да, татар не видно. Пожалуйста, да, короткая реплика. Флора, москвичка. Төпләрем китә в Горьковскую область. Бабаем булды мулла. Ярты Мәскәүне белә, мине бабаем гына. Әтием военный булды. Хасан бабай. Хасан бабайны ярты Мәскәүне. Кашаудан ауыл дедім. Не Актуб деген. Не это главное. Мен даже өмірде китапны да тұтмадым. Йортчабыздан ауылы. Нені де білмеймін. Әбиім де болмады. Әтиім де сугышқа кетті 15 яшьте. Яш молодец. Вот әнем шулай бірәмнәп концертқа йөрітіп, янында, вот шулай янында отырып, bu нинди сүз. Вот шулай мені өйрәтеп калдырды. Калар-малар сөйлеймін. Ну вот біраз шулай сөйлей аламыз, біраз аңлайсыз. И рәхмет үзләренә. Теге дөньяда да мен кат рәхмет аның өчен. Білесіз нәрседен әтәм. Мәҗлескә килгәндә дә мен әнді бірге университетларны, бизнесменларны, зор кешеләрне укытам. Үзләре үз телләрен белмиләр. Англис телен, башка телләрен. Үз телләрен белмиләр. Нәгә әтәм мин аны? Мин айла кем түгел шулай дип батырга, что үзем дә әллә ничек шулай гына сөйлим бер төрле. Но безнең милләттә әтәбез семьябызда да әтәбез гәйлә дигән сүз. Белмәгән сүзне мин китапны алчам, багам, ничек атырга. Вот шулай мин үстерә барам словарь, сүзлекне табам. Мин беркемне өйрәтмим. Шулай шулай барсын. Мин нәрсәдән әтәм. Без тырышабыз ланнарны да шулай үстерергә. Телне белсеннәр. Алар университетын ГУ бетерделәр. Икесе дә. Акыллы кешеләр, ну современныйлар. Без әтәбез. Телне белмәсәң, син мәймун. Мәймун дигән сүз. Беләсеңме? Каркут менә, каркут мыдыр әтәләр көтегән. Маркут була.
Маймун, да. Маймун біздіңде. Если не тігатик шылайынды, атабы білмесеңіз, ұланларыңызға да танымысыз кем екенсіз, қантықтан келесіз, кем екенсіз. И вот шел турада мен айтқым келер. Вот не так все плохо. Siz, наверное, ишмәдегез, ну, бүгін иштерсіз. Зор Японияда, кичкенегіне шынды Япония, білесіз қазір, айлақайларда, крыларда. Анда açtılar представительство Татарстана. Представитель Татарстана. Шел кеше занимается пропагандой, культурой, для того, чтобы продвинуть, вот видите, Сюлярим Едмин дошла торга, что продвигать вот эту культуру. Японlar келелер, тыңнылар. Ну, если иштегіз, бізде нәсілде Абдикеев Тимур, Маринский театрда оперный певец деген, бірәс иштегізді. Башқаларны сөйлемеймін, потому что тілесәгіз көрерсіз, бағарсыз. Но, меңа шол хәтле ол якын. Бізге Бакудан звонит еттілер, нелер, туғаннар аталар, білдік, что бізде бар представитель Татарстана. Динні югатмейміз. Мен нәрсе айтқым келеді, что ұнатабыз, білмейміз, шылай, бұлай, дұрыс. Мәжілісте болады, мәжіліс ұздыралар, сөйлейлер, қатым оқилар, амин етелер, орысша сөйлейлер. Мен бір кімді түгіл атырға, нәксін шылай сөйлейсім орысша, сен бөт орыс түгіл, ну, бір әзгіна тұрыш, қаңарма, ну, сөйлей. Мен вот за это, чтобы каңар болса да, білмесеңізде, тұрышқан, как сиңа келе. Мен де білме, вот семья деген сөз. А бір мәртебе тұтындым сөйлерге, бұл сөзді нечік сыңатырға, бұл нечік. Сіз білесіз, мен бүт мұнда оқыған, әстәгіні бітірмедім, бір чымадан орыс дипломнай. Но бір китапны қолымда да тұтмадым. А нұғыма атам, сен татар қызы, сен тейіш білерген. Әпи, әме әтірге бірінші сөз тейіш болырға. Әби, бабай, шылай, рәхмәт, ұтыр, да, садикта ерелер, школға ерелер. Ну, бірінші, ұтыр, аша, ки. Будет гоняк, бәсін, лаңның кайы әбінің әкесіндегі айылы. Алла қаршысына келсе, анда жауап берерсің. Рәхмет. Тимур Абдикеев'nin videosu bizim saytta var. MTSS.ru İçikozirlada mandasında yatında. Bilegen kişi karası. O, şurada etkileri. Jak, когда bizde yemada takıda sizde. Ayran kaya. Потерялся мальчик. Вот, давайте так отчаяйтесь, як же когда. Тевлеп. Тезка. Только вам. Вот,